Umutima wa buri gisirikare habamo umutwe udasanzwe ufite ubumenyi buhambaye mu bya gisirikare, usigasira ubusugire bw'igihugu cyawo. Ni umutwe udakunze kuvugwa kenshi ariko ukora byinshi bihambaye. Mu gihugu cy'u Rwanda uwo mutwe nta wundi bawita Special Force Commandos ya RDF. Uno ni umutwe wihariye udasanzwe, uratungurana kandi urizewe. Uyu mutwe woherezwaho abandi bananiwe, utumwa aho rukomeye. Ni umutwe w'ubutwari buhebuje, imyitozo ikomeye bakora, ni icyerekezo gihamye cy'ejo hazaza h'igihugu cyacu. Nkubwira ngo mu kiganiro cy'uno munsi, munyemerere tuganire kuri Special Force, umutwe wa mbere uhambaye mu gisirikare cy'u Rwanda, ukora byinshi bihebuje, nyamara wowe utazi kuko ukora mu ibanga rikomeye. Nkubwira ngo uno munsi urawumenyaho byinshi byihariye. Ese ukora ute? Imyitozo ubona imeze ite? Ikorerwa hehe? Mu bihe bihugu? Icyo nakubwira cyo ba hafi tubane muri iki kiganiro, uramenya byinshi byihariye kuri uno mutwe wa RDF ukomeye kandi waciye agahigo ku isi. Nkubwira ngo nimba uri mushya hano, kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana. Nimba warayikanze warakoze cyane, kanda like. Uhawe ikaze.